Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayam. Inta ibasa ti Santiago Kapitulo 3, versikulo 6. Mayarig ti dila iti apoy, kaslalubong anapnuan iti biddot. Adda na ituding a lugar na iti bagi tayo. Kat isaknap na ti kinadakas iti entero a kinatao tayo. Bayat ti panagbiag tayo, puuran na tay iti apoy, akas laagga po iti inferno matlaang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, may tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ew! Makapadurman kayo, matana! Uyak kayo nga, uyak! Ay na, kalkalanak nga rod, anak ko. Ay na, naggatol ti karabukob ko. No kastakal-kalan kayo, pumanaw kayo iti sangwana! Makaparyat kayo! Ala, umadayo kayo! Ang popo kayo langan ni Jesse Renjo, no kastamot lang! Umadayo kayo kanyak! May lakid din na yan ni Mana. Ay, damot kit di kinapudno ti imbag anak ko. Talaga amot ngamin ang makapadurmanak. Nanang, di kaya agsawa ti kasta. Basol yung arot ay, naman nagsaksakit kayo matay. Ande, anak ko. Nawan lang kumati trabaho, di isyaklat ti mga sasikaso kada kayo. Nga madamat nga rot ti trabaho k nanang. Ket ni Manang ti kanayon nga dadi ti balay. Tasan mat nga ti trabaho. Isong arot at irumba nga mga sikaso kada kayo. Ande. Naimpag kumamot no in-text na kanyak ti kasasadyo. Tapno na igatangan kayo ti agas. Ay, uray sa anon, anak ko. Agimbag mutla da ito eh. Ay, saan na nanang? Narigatan. Ang mga nanyapay ti mapasamak kada kayo. Tinasayat, agsukat kayo. Ipa-check up kayo langan. Naimbag man ta nakarwar ka? Siyak pa'y nga minti ko lang. Asino nga itinagbantay iti inam? Kunak man no masakit? Adda ni ading ko. Isumutyag bantay Nagmalmalom nga ruda na binantayak. Gundaway kumot nga agaliwaksay. Kat kasano nga rod? Sa dino ti papananta? Sa dino pa'y kumangay. Sarakan ta dagiti barkada ta, tag-happy-happy tayo. Ay, na-stressa ka nagbantay iti masakit abaket. Iso akayat ko ti agaliwaksay. Oh, kanya ngay nanan. Kapilitan nga i-confine ka. Dahil sumot ipagsayatam ako na ti doktor. Ay, una yan, anak ko. Aggastos ka man, Nanang, di mo panunutan ti magastos. Ti importante, kat magasan ka. Anak. Makitam, kat medyo nakaginawa ka. Kapoy ti agas nga intad ka ti doktor. Ngamnaskan ka nulata, ma-confine ka. Tapno maobserbaran na ka. Ala, sika ti makaam mo, anak ko. Kat pasensyakan. No mairamraman akpay apadagsan kan ka. Anya? Ni, saan kayo kumangagsaw iti kasta nanang? Saan kayo apadagsan kanya? Ay, mabit lang Tawagak ni Manang Helen. Tayo sa tagbantay kada kayo dito ospital. Anya, ay uray sa anon, anak ko. Kabaulak mo't kat. Isa na mabalin nanang. Naskan nga damang bantay kada kayo. Nawan lang ko matitrabaho k mabigat. Di ko rin siya klangan. Damot nga min trabaho. Isong awagak langan ni Manang Helen. Ay, apay akas na masurun ka. At dala imawag kan ka kastan teacher mo. Kasano kat istorbo at talaga na di abaket? Aralin, nagsala ka. Asino? Ni Nanang Hindi mo si Zoe. Iso dya imawag? Saan? Ni Andy nga ading ko dyan mawag. Mapanak ka no di ospital, ta naka-confine ni Nanang. Anya? Makapasuron. Makaistorbo, hindi pa nagragsak na di abaket. Ala ni daytoy. No agsasao. Kasla di na inagay pagsasawan na itinaalas. Talagamat kami na makapasuron. Makaparyat pa ikit din Di pa'y lakit kumamat.
Ay, makasao akiti saan anasaya at no kastoy. Buisit na talaga. Oh, manang. Pribado asilidon to inalak. Tapno saan ka nga agreklamo agbantay ka ni nanang dito ospital? Rumbang lang mat Apay, laklaka umayat agbantay dito ospital. Di ka kadiunay. Kakaisuna na katurog ni nanang. Tanakaginawan. Sana kasi taimpan ko dito ospital at talaga akalkalin. Anya ka matin manang Helen. Saan kumamata kasta ti jar mo Naawan na ti trabaho ko no bigat. Di oray saklat ako man timang bantay iti inata dito ospital. Makapasurun tumat ngamin day tamakbakatan. Manang. Talaga mat ngamin. Di pa'y lang ngamin makasauak lang at iti saan anasayaan. Anya ka matin. Saan man natilay bagpagang manang? Inton kwan, pumaysukit iti kaya't mamapasamak. Iso asaan ka kung mga agsasaw iti kasta. Hello! Saan ka din nagsubli ni Helen? Ay na, saan yan? Tagbantay ka no iji hospital. At ang amin iji tina na. Anya? Sayang Oh, apay anak ko ng tikasta. Amumata na bayagan na kursonadak ni Helen. Gundaway ko kumaitan game. Anya? Ne. Sabi nga katawa ka. Ay, jak lang amin impagarap a kursonadang tigayom ko. Talaga kursonadak. Nabayagan. Well, swerte kano kayat na ka. Awan pa'y padas dayjay. Ha? Day tati agpaiso. Kastagayan. Pwes, naskan ngagbalina anasiglat. Tapno sakti makaunakan ko na. Anak ko, mabisinak. Anya mo tan. Itapay mo tamal ala kung titurog ko. Santo ibagayo ang mabisin kayo. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nagwayamot kamin itay. Ngamday tanat naturog tin into na rin nyo. Itatamaalak ko man titurog ko. Sakay tog kidaw iti makan. Makapasurun kit di mo ti kastoy. Helen, Di kay tupay lang amin maus... Bisita talaga. ay una yan, anak ko. Uray di mo intuloy ti ibagam ko ma. Ambok, noan niya ti kayat mo asawan. Sabay naglaing kayong agatap. Helen, Nala, mabitlaan. Tamang kita akiti mabalin nyo alamutan. Kumusta ka nga, Helen? Ay na, masuruna ka talaga. Aging gaita at dakpay lang dito ospital. Kasta ka di? Kat ano sa mo na? Diyak lamakan anos. Mabisbisita. Si Kamat, inamot ti bambantayam kat. Masurunak nga rod amang banbantay kan kuana. Sapay makapaaryak. Anya? Dahil tatiag paiso. Lumabalin ko lang kumapanawan dito Aramida, tapno jakon marigatan. Ano samlatan, kunakmat? Sana bale, tarong marmat la itaakas iti intex mo iti rabi Kastamat ti kunak. Ngam itay may ti doktor. Di na kanupay palubusan arumwar. Taado kanu tinakita da nga infections na. Ew! Kaararyak. Ala, inam, kaaryak mo? Unay daytan, Helen? Sana nasaya ti maipadamag ko, may papan iti inam, Andy. Doktor, Impagarup yun, no gagangay lang nga uyak ti sakit na. Ang kinapudno na, nagkomplikasyonan. Kaya't jak may karikan ka, amapaimbag ko ti inam. Ang aramidak ti amin nakabalak, Andy. agyamanak doktor. Ikagumaktag sapol iti magastos. Basta agimbag kumatiinak. Timakunak. Ti uliwayan ti agkararag, ta iti daytoy akan ito. Milagro langan ti makapaimbag ken kuana. anak ko, di mo't adda trabahom ita. Kuma, nanang. Ngamjakon sumrek. Anya, hangam anak,
Amangan no si ti madaksan iti trabaho, no di ka sumrag. Awanan yaman na kanyak nanang. Ti importante, kat mabantayan ka. Aywan, ayan ni Manang Helen. Kat no rimwarmat itayan. Apa man anakita nakaadimteng. Nagpakadan kanyak apumanaw kano. Di mo siguro nadlaw. Takinasarita na kamot ngaminan ti Doktor Itay. Anyan ni Manang Helen. Anya ti ko na ti Doktor anak ko. Makaawid ka din. Nanang, pangasiyo. Saan kumapay aday tati panunutin nyo? Agpaimbag kayo kit di. Kat ikagumak agastusan ti pan naka-ospitalyo. Talaga mat apinaypay sumti imbaga pa. Ay na, imbagak mat, makau, maabantayan da di abakat. Kan may isa, adamot na di ospital di kabsat ko. Sumot na ati mang bantay kaninana. Aday ta ka manan. No, agsasaw ka. Kasla saan mo inaday Ay, masurunak kan kwa na. Papaawir ang bagatan. Aginanala ko man, tap na malpasan. Helen, Oh, talaga mat, saan ka di? May mayat langan no aginanan. Tapno di kami maperwisyo pa yung anak na. Nang runa kanyak. Mauma ako na talaga. Itay pa yung awagak to cellphone ni Manang Helen. Kunti na sungsungbatan. Kanya nga tayo aramidin na. Baliwak lang ni awagan no maramdaman. Amangan na nakaturong man. Nakasilent nga tayo ti cellphone na. Tapaya di na sungsungbatan ti hawag ko. Sapay nasken ko mapagsaritaan mi ti imbaga ti doktora kasasahad ni nanang. Nagasok ni nanang. Kasla marigatan. Nanang. Ni. Nakaturog sa manan. Anyamot tan. Apay nga ta custom. Diyos ko. Apay nga custom ten. Ayabak ni nurse. Nas ka na maasikaso da ni nanang. Apa di mo sinungbatan ti cellphone mo itay? Ada umawawag ah. Ni ading ko day dyan. Amangan no ayabanak man ang agbantay di ospital. Masurunak. Ha? Mabwisit ak. Sapay naggango ti ospital. Pudno ang nakapribado a sila tina. Tamaya ti trabaho ti kabsat ko. Diyak maanusan ti kadak ijay. Kasta ka di? Wen, iso ajak sinungsong batan. Tapno di nakpilitan man na mapan di ospital. Ada man na mawawagan ka? Ti manan kabsat ko. Ay, bye-bye ang makamo iti biyag na. Andi. Anya tinapasamak. Apay mo ni nanang. Manipod pimuhanap kayo di ospital. Di ka magpakita plus. Di mo sinungsong batan dagiti awag ko. Duang aldaw di ka nagaw-awid. Ita. Damagam kanyak no apay ang malamlamayanan ni nanang. Andi. Ading ko. Nagbali na komplikasyon ti pagarugta simple lang nga sakit ti inatama ng Helen. Kat kaputan ang kabsot ti bagina. Di nan kinabalan. Kat among ka di. Nasakit tinakam ko kan ka. Anya. Apay. Apay akas tamot ng tibagbagam. Kaputan di mo man lang naanusan na tinaripato ti inata. Andi. Nanang. Nanang po. Di kagsangit manang Helen.
Awan ti karba nga magsangit iti ipupusay ti inata. Taamok ka dayto iti kayat mo ang mapasamak. Sana po na adik ko. Pudno manang. Tanayon idi nga ibagam anay imbag pa'y kumanumapukawan. Tapnosanan nga isupay apadagsin ka. Saan ka di? Andi. Di mo man lang parik na ti panangipatag mo kan kuana. Kadag iti maudin na kanito na. Sa ita, magsangit-sangit ka. Awan ti karba nga manang Helen. Iso di mo ipakita kanya kita maladladingitan ka. Taurean niya pa'y ti ar-aramidan. Saan mon amay sublipay ti biyag ti inata? Pagkawanan na, adik ko. Pagkawanan na. Pag-asim, tapakawanan na. Mabalin ang makaitad iti biyag, wano pa kadadaulan iti pada matao, tasaom. Isot gapo na nga awatam ti ibunga, ti saom. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno kanya. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Ferreira. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panagdarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.